از سوزان عبدالستار محمد باجر دهو که اجدایی بومه عمر 30 ساله اوش بومه ساله که از وگریم کردستانه من خواندن خود ولات سوئدی بدماه اینایه اندازیاره کامپیوتری ما بومه ساله که تقریبا کاری خوب بخشید کم کردستان الباجر دهو که سەربازی ونی ئەم جارە کچێکی خۆبەخشە و خەڵکی شاری دهۆکە پێشتر لە وڵاتی سوید دەژیا. ئەم کچە خۆبەخشە ماوەی چەند ساڵێکە گەڕاوەتەوە کوردستان و تیماری برینی پێشمەرگە بریندارەکان دەکات و نازی ئەو منداڵانەش هەڵدەگرێت کە باوکیان لە شەڕی ڕۆبەڕووبوونەوەی داعشدا گیانی خۆیان بەخشیوە بە نیشتیمان. هەنگاوی یەکەمی کارەکانی گەیاندنی هاوکاریە بۆ ئەو پێشمەرگانەی بەشێکی جەستەیان بە نیشتیمان بەخشیوە. ئەمان خۆیان هاوکاریەکان دەگەێننە ماڵی ئەو پێشمەرگانە چونکە پێشمەرگەکان بەو بارودۆخە سەختەوە ناتوانن بچن بۆ ئەم سەنتەرە. ئێرە ماڵی پێشمەرگەیەکی ڕۆژ ئاوایە. دوای ئاوارەبوونی بۆ باشووری کوردستان بڕیاریدا ببێت بە پێشمەرگە و بجەنگێت بۆ بەرگری لە کوردستان. ئەو لەم پێناوەدا بەشێک لە جەستەی کردووە بە قوربانی خاکی کوردستان. نسبەتە پێشمەرگەی پەکەفتی ئەوێن ما ئاگەلێ مەیا پێدویە بۆ کردی ئەوێن ما ئاگەلێ نەبووی بگاوی هەمی ئاگاداری کاری منە ئەو سەردانا مەتکەن مە ئەف جەهەوەکو خوبەخشی تیمەکرێ دانان دیە مەڤەکی یەخواز بە خزمەتکردنا پێشمەرگەی بریندار و پەکەفتی و زاڕۆکێت شەهیدەک و سەردانا مەتکەن ئەم حتا نوکەژی خزمەتەوان کن گەلێک پێشمەرگە جێوانە دیرە یان ئەم vêna kevîn me wekû eعلامekê çêkir bû bana ku hemî agadar bin bû vê çendê eger tiştek hebîtin em gihîne vî pêşmergehê pekeftî û hêviya min ew e em pitir bişin xizmeta pêşmergehê pekeftî bikên taybet xelkê parêzgeha Dihokê ez hes kem pitir havkar bîtin بۆ vî pêşmergehê بۆ vî zarokê şehîdî
چونکی تسحک همی دنیا در به ولاتی جهک هیا جهک بجن جه خیرخوازی همی کس آریکاریت خوب ریکاوی جهید دن اسنا بجن گهین ندسته من بس از دخوازش خلق دهو که طیبتی کم دبر بادینا بلا بهن من لیستا همی شخصا که هیا از دم رقم وان و مستمسک وان و گهین مدسته من بلا آریکاریت خوب دن لێرە سۆزان بە دابینکردنی پێداویستی ناوماڵ دەست دەکات بە بەخشینی هاوکاریەکان خەندە دەخاتە سەر لێوی کاوە و منداڵەکانی ئەوان لە چاوەڕوانی هاوکاری زیاتردان. اما جامش بیکاری چون که پشمرگه همت پاریس دبروکه پشمرگه خبوری به کردستانه کری پشمرگه ناو کردستان الهمی دنیای بلاف کری و خبوری ما همیا کری هیام او از بشم باشتر و باشتر خدمت مالت پشمرگه و شهیدا بکمش بروی چنده و ایشالله ده حاول دم باشتر بکم من خو وقت کار خدا وقت بدویر سر من یا کریش بو پشمرگه ها بو شهیدان پشمرگه بریندار هندی کم شی وانا کمه چونکی وان جی خیناخوا گوری مکری خیناخوا گوری وی والاتی کری کس پشمرگه بو مگرن کرنین الف دنیای پشمرگه پارزری وی والاتی از خوشی که چه پشمرگه ما بابم بریندار شاردان انشا اجبر هنده از همین آبادی حاول دم هندی بشیم باشتر و باشتر خدمت پشمرگه مالت شهیدا بگم تایفت زارو کتوانا دڵشاد ئەویش یەکێکە لەو پێشمەرگانەی لە ڕۆژ ئاواوە ڕووی لە کوردستان کردووە بۆ بەرگری لە وڵات بۆیە بەشێکی جەستەی لەم پێناوەدا بەخشیوە ئەو تا ئێستا بە ئومێدەوە دەڕوانێتە ئایندا ئەم سەربازەونە بە بەردەوامی و بێ ئەوەی هەست بە ماندووبوون بکە بەرەو دابینکردنی ژیانێکی باشتر بۆ پێشمەرگانە لە هەنگاونان بەردەوامە. از خوبکی آگاداری خلق پارزگاه ها دهو که مال شهید و مالت پشمرگه ها البینم گلک بتوی هر تشتینه او یا پیدوی بو نهات یک کرن انا بشم حکومت انا بشم لایانکی انا بشم وزارتکی چکو کردستان اوروکا پیدوی خلقیه خلق دولمند آگاداری وی خلقی بیتن مایه هی راست محنده که هیت کد بس گلک کن اگر اف دولمندت مهمی وکو پیدوی آگاداری وی خلکی هنه بن آگاداری مال شهیدا بن آگاداری فان بریندارا بن اگر هر دولمند بریندار همی برگونه سنور پارزگاه نبنن 200 بریندار پکفتی من دی بشم ما 500 دولمند تاین اف 500 دولمنده دوزه که هر ایک 100 هاب دادن اول چه بریندار نمان پیت ویاوی همی جیانوی همی دابینگر
ئەم دەست و قاچانە زۆر بەهێز خۆیان نیشان دەدەن و جێگەی شانازین بۆ باسم و هاوڵەکانی کە وەک دیاری بەخشیویانە بە نیشتیمان. هەندێک لەو پێشمەرگانە برینەکانیان هێندە سەختە کە بۆ خۆیان ناتوانن بچن هاوکاریەکان وەربگرن یان ڕێگایان دوورە و بە ئاسانی هاوکاریەکان ناگاتە لایەن، بۆیە لە ڕێگەی خزم و کەس و هاوڵەکانیانەوە بەدەستیان دەگا. از پشمرگه دلشاد سلیمان حسین عمرم 25 هیواد 2014 از بریندار مشار زمار ملینگ خو فدای کردستانی کر ملت از کیف خوش کم سوزان ایرو جمع و اریکاریا مد که و از حس کم نفسه و اریکاریا هر کسی کی دیب کن ایرو من بشک داشته خدای از سرفراز به شرف و نامیسا خدا از مستعد هر چهار پارچه لاشه خدا و خوینا خدا و ام بدایت دم مشروع شهادت و اینو ام یعنی همین سروی مشروع بردوامانه حتی دست مجدای ترنگا من بگیرم همین سروی چیگه حتی ام بزنم 1 میلیون مترسی سروی والاته همین بروانیا والاته دانه چو والاته شرف و نامی سامه والاته بخوینا شهید هاتی آواکن والاته سرفرازی برزی هاتی بلین که هم ایرو از پاسیا کسی ایرو گو جناب سودان که اینو آکاوا پشمرگی پیکفتید که آکاوا پشمرگی بریندارد که و هم یعنی چیگاه وملاطت کرد به حکومتی که همه کس را گو جناب سوزانه از باسل محمود علی ما پشمرگی گوشنگالی 2014 هیوا 12 22 هیوی بریندار بوم بیا خوش دسته سپاس بو سوزان گو آریکاریا پشمرگی وقتی ما پلکفتید که گونش شولا بو خوب کن و تاودین که هم دست خوبین زور سپاس بو به هری کاری او بو هاتنا و گوه مش بیر نکن چه پیش مرگی ئەم سەربازەونە جگە لەمە چەندین چالاکی دیکەی هەیە هەم لە ناو کەمپەکان و لە ناو سنتەرەکەشیدا سنووری کارەکانی بە بەردەوامی فراوان دەکا هاوکاری دەگەێنێتە ناو کەمپەکان gelekî spasiya zozan dikêne dixwazin gelekê weke werin arî kariyê bidin emaj beş çimkî feqîr zehfin hacetê gelek tiştan e zarokê mawke gotî musaada heme çi musaada werin em gelekî ji wan me bimînin dixwazin gelekî musaada me bikîn روزانه مثلا هندیش میبدن اگر از کسی که بنیاسم بزنم یه خرخازه از چبریا تلفنی بی چبریا برادره که بیت خوب گهین میکو از دخواست جیب کم آری کاری که بینید امکان و کم دینوی خلقی هنه تایبت جشن دام اوا کری شب و روش مردین ای کنده جراس پیده هفت پیده حتی 2 شب ما کار کری بکم که نهاری کاریت نده ام بشن دل زاروا که شهیده که خوش بکن یا پیش مرگه های لە سنتەرەکەشیدا هاوکاری دەبەخشێتە ئەو ئاوارانەی سەردانیان دەکەن ئەم منداڵانە نەوەی داهاتوون و هیوای گەلن
تاکە میراتی ئەو پێشمەرگە قارەمانانن کە لە ساتی شەهید بوونیاندا هەریەکەیان و هیوای ئایندەیەکی گەشتیان بۆ منداڵەکانیان جێهێشتووە. لەم شوێنە خێرخوازیەدا سۆزانی خۆبەخش هەوڵەدات هەموو کارێک بکات بۆ ئەوەی ئەم منداڵانە هەست بە بێنازی نەکەن، لە باوەشیان دەگرێت و بە خۆڕایی فێری زمانە بیانیەکانیان دەکات. Where have you been this afternoon? Do you like the teachers? I like teacher Why? Miss Susan, Oh, especially Miss Susan. with Mr. Tayo, Miss Barbara, all of them. Okay, but they are not here now. I am in the hall. We have two policemen. They were looking after a cat. ئەو منداڵانە لێرە دەخوێن و هەموو خەرجی ئەم خوێندنەش ئەم سنتەرە لە ئەستۆی دەگرێت بەدابینکردنی پێداویستی خوێندن و پەرتووک و پێنووس و جانتا. الفيراجي ام جرت تبوان زاروكات كين نبس زمان نشادين في دورات ابو باد كين جلابو ذكرين هاي كاريت وانت كين جلك زارو هنا مثلا هيش حالة وانش بر بابتوان نفسي تكشوية نشن براوست بون منبري دروجات هنده زارو إنا نفيري ديكتوانا قلتي عيال مال فيري كيف خوش ام نشن بين مدرسة فيري همي كسن وكي خود بينن كيف خوش دبن نوکشی از همی حول دم کو بشم درون وان زارو مرتاح کم و بخمت وضع که دیتر دا خوشک بو چکم و وکو از بینم یعنی اول و حتی نو که یعنی گلک فرقیه کردی وان زارو که هنده زارو تاتن روزایی کم وقتی مدید جاوینگیری و کل صاف دانت شان گرنگیری و نو که از بینم او زارو تم دمکی کنی و ویره داتن نخارت ندفن و صحبت ابو ممکن خوش بیر ببریه بریوانه لیکا دیکنگی بیتا او وقت کو بین دوره خود دست دوره خوب کن مالتون دی که توان گوتی گلک شوان آزادی نخون بجنزی که مبنه دف سوزانه وانا دا ام دوره خود دست ببکن. سپاسیا وان مامۆستایەت کەم ئەوێت مەفێری زمانی ئینگلیزی و خواندنە ئینگلیزی ئەس گەلە سپاسیاوانت کەم. بابê min pêşmerge bûyî şehîd bûy ew hîn parastin pîdviya hîn jî me paras. Spasiya wan kesan dikein ew harîkariya malbatên şehîdat dikin. پێدویە هەر کەسە کاریکاریە پێشمەرگە پێکەفتی بکات. از سوزانه وکی سمبوله کد بینم از بیشم ویتن مروف چاول وی بگردن و نبتنه او هزارن وکی وی دیشینه کو چاول وی بگر و پینگا و پا ویژن بوان زارو کشیده. لورا وقت دست پیک سوزان کسی که یعنی راستی سرنجا گله کسا وکیشه لأوروپا هاتی الفیر خدمت زارو کن شهیدان کریه. رول خشکا سوزان بو عائلة شهیدی و بچیکت شهیدا رولکی گلکی باش دیگرتن هاری کاریاوات کتن مادی و خیوت گه ابو ود کت خولت زمان ابو ود کتن دست خوشی لیت کینو هیویت کین نمونهش تیوه زیده ببن. ئەم سەربازەونە بۆ ڕەخساندنی کەشێکی جوان و دڵڕفێن هەرجارە و ئاهەنگێکی خنجیلانە ساز دەکات بۆ ئەو منداڵانە جا چ لە ڕۆژی لەدایک بوونیان بێت یان لە ڕۆژی دەرچوونیان لەم سنتەرە خێرخوازیە. زحمتی کار ما اوه هنفوزان کار مدگل هنده انسان آیا نازکترین انسانن او جی زاروک شهیدیه و اف زاروک گله که بزحمت عنیش بو من بو چه بزحمت عنی از ترس همی قابل دفنه بجم عده چه واشین بی زاروکی پتر رازی کم دلیوی خوش کم گله سرطا و مهمی دم حاول دکو ام بس پیوابا کار نه این صافه ده چگو گله زبان زاروکا وقتی گل نابه باود بود کرنگیری بو من زحمت بو اوه حتی اشیای وی زاروکی دلیوی رازی کم یان مرتحبه چندید کم کو به چندش بیر کردن.
پشمرگه بریندار و پکفتی زوربه وانا هندید من هایل هی و من ها بتوان اشیای ما پیدا کن چه پرگا زیروانی بی پرگا فرمانده بی پرگا خلقه کی بیتن من هاریکاریا مادی دایه اوجی من این آن دینه بره مگازی کی نیز برکو هر یک جهه کی با انا شای ما چه هند همین جها الدورو برنده هو که قضا محیا مفخو گازی ما کی هادی نبینه من افریقایی جهان دیوان پشمرگه ها یت محور جهر استاد سر فرمانده زیروانی سر فرمانده هو بل برای ناوران گلک جهان دا بوین از پشمرگه هل بان همین جهان مگهان دیه پشمرگه لسرناوی ایوه و همو افسر و فرماندکانی سنوری شاری باشقه خیرات نکی گوری کشک سوزان و باوریانی دکن کشک سوزانی که کلاو کسا خوب بخشانه که شاری دهو پیمانگاه که فیر کردنی زمانی بیگانه دانه و زمانی انگلیزی و آلمانی فیری کره شهید و کچه شهیدکانی ایمه دکن او شهیدانه که روژه گل روژان لگل ایوه و که ایوه پشمرگه بون ولی تانشت ایوه دا خوینی خویان بخشی بو اوی دستکوتکانی هریمی کردستان و او ازمونه هریمی کردستان پاریز را بید. خوشحالم که اول که ناف پشمرگه قهرمان دامه سر ما به هوا بلنده از پوشی وقتی که پشمرگه بریندار با بمیجی دشار داعش دا برینداره از هست پشمرگه هید زانم هی بیا من او از بشین باشتر خدمت داشت یتوک و هوا بکم کردستان بتایبتی و زارو که این هوا و زاروین شهیدین سر برس و پشمرگه هن پیکفتی بتایبتی ام زور خوشحالین و سپاسیوان کن و اوجی بیت پالپشتیک و معنویک زور بوما وکو هزی پشمرگه هیوی دارم نمونهت وکی هوا و رخرا هوا وکی سوزاخان مشابن کو هاوکاری و هاریکاری و پشمرگه و عائلت شهید و خیزانت بریندارا بکرد هیوا دارم نمونه وکو سوزان خانی جار زور به پیوسته همو خلکی کردستان هست بر پرسیارتی هم خوناغب کن و چی دسترشانی هر یک ایمه و کوتاکی کردستانی بکویدی کن و همومان بتوانیم خوما به صاحب و پالپشت و هاوکاری خانواده سربرز شهیدان بزانین هاوکاریان بین پالپشتیان بین عمل و گوی هزکانی پشمرگه لشاری باشیک بو رزلینان لهر کماندوبونکانی خاط و سوزان بو هاوکاریانه که پیشکشی مالبات شهیدان و منال شهیدکانیان کردوه بو فیر کردنیان لزمان انگلیزی هاوکاری خانوادکانیان و پالپشتی و هاوکاریان بو ریز گرتن لم همو ماندوون و ارکی اما نجاتی همو افسر و فرمانده و مالبات شهیدانی ام سنوره پیشکشی خاط و سوزان خانی بکنه پالپشتی که قوت بید بو سوزانه اصلا کوما میوی کو هاوکاریا عالن شهید و پشمرگین سربلند کردن و جه دست خوشیه و هم کور توسط سربلندین بینه کرن اصلا کو پشمرگه من تعب و زحمتا پشمرگه یا دیتی پشمرگاتی یا دیتی چند داب زحمته بس قد هیچ ام پیکیم نبینه ام پیکیم نبینجی هندی قطر اگه خینیج ما بیتن ام دکی افریقایی من بخوش افریقایی که تو من باب سوزانه افریقایی هاری کاریا عائله شهیدا بکت و ایدا کت من زور بخوشه هندی مدیتی راستی سوزان بروری جناك جديه جناك بيت يا يعني بيتر برهمي بجهين تا جواركي وازدس خوشيلت كم هي بدارم ان شاء الله سر كفتي بيتن بردوام بيتن سر او هولن كود برجوانديا جواكي مدى وتخزمتا يعني خلقي مدى بتايبت ابن هجار وبتايبت خزان ين شهيدان ين بيشمرگه پیام من تایبش به خلقی ما اوه پتر هاری کار بیتن پتر هاری کار بن بوزارو که شهیدان و پیشمرگه هد بریندار چکو از خو آگداری حال گلک پیشمرگه حامل سنور بادینان همی اشن بجمتا و یمالت شهیداشی از آن امکایی که چه گشتیه و وضع وان چوانن و چوا جانا خود بنسر هیوی دارمش خلقی ما هاری کار ما بن ام نبخود کن ام بمالت شهیدات کن چه بو سوزان نایت اگوتن
سوزان کچکا کرده سوزان بابه برینداره سوزان اروپا هاته و سر خاطرا زارو کت شهید و پیشمرگاه سوزان گلک آکری و سوزان گلک چه خود دته زارو کت شهید و پیشمرگاه عیله ما گلک بید دل خوشن خوزی همیه که سوزانه کربا دویتا بین ودانا مدرسه سوزان ده بدگرینی در این تخاره ناب دا کس وکیوه ناکد حالات برنامه سربازی ون کردستان 24 هجیه بدین از سوزان خانه چون که سوزان خانه گلک خدمت عیله شهید ها کری و یه پیشمرگاه کری و یه هجیه پیروز بیتن نمونه تا که تا ایشالا هر هبن